Da, narode, kada je dobri stari mesec pun i žut i kada bundeve budu u jeku, nije vreme da se sedi kod kuće. Čoveče, to je vreme lova na rakune. Lov na rakune je prilično nezgodan posao. Lovac je poprilično bespomoćan. On u potpunosti zavisi od svog starog psa sa istančanim njuhom. Taj njegov nos reaguje na rakune kao magnet. Neki lovci kažu da pas vidi svojim nosom. Pa narode, to je činjenica. Kad počne da njuška i dahće, njegov nos stvara sliku koja je pljunuta slika i prilika staroga gospodina rakuna. Ta slika je toliko stvarna da staro pseto počinje da juri za njom, a čovek shvata da je lov započeo. O, čoveče! Sadere ih u čaše, putane! Kada stari rakun čuje tog psa kako se približava, on odmah shvata šta se dešava i zna da je lov započeo.
Ajde, Plutone. Da, narode, lov na rakune je baš interesantan sport, a kapa od krzna rakuna baš puno vredi, pogotovo rakunu.